Ассалому алейкум бинандагони гироми, барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Дар студия бо шумо муин саата мулоиба ва коргардон исмоилҷон холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. муовини якуми раиси вилояти суғд холҳайдар дар ҷараёни сафараш ба Панҷакент аз ҷамъияти саҳоми шакли кушодаи маърифатпарвар боздид ба амал овард. ҳангоми боздид аз ҷамъияти саҳоми кушодаи маърифатпарвар муовини якуми раиси вилояти суғд холҳайдар сараввал бо кормандон мулоқот дошт, бо шароити кор аз наздик шинос шуд ва гуфт ки иқдом бобати ташкили маърифатпарвар ҳанӯз дар вақташ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хуш пазируфта шуда буд. Баъдан холҳайдар бо намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии шаҳру деҳот ки инҷо ташкил шуда буд шинос гардид ва изҳор дошт ки дар иҷлоси навбатии маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент муҳокима шудани ин масъала моро вазифадор месозад ки нисбати ҳунару ҳунармандӣ бетараф набошем. дар идомаи боздид муовини якуми раиси вилояти суғд холҳайдар аз дастовардҳои ҷавонону наврасон ва донишҷӯён, маҳсулоти оҳангарӣ, ҳунарҳои гуногун алоқаманд ба сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, бофандагӣ, атласу адрасбофӣ ва ғайра таваҷҷӯҳ намуд. муовини ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фотима Рофизода ба меҳмонон изҳор дошт ки дар назди парки технологӣ сехи коркарди афшура фаъолият дорад ки дар он бо нувон кор карда метавонанд. муовини якуми раиси вилояти суғд холҳайдар ҳангоми боздид бештар таваҷҷӯҳ дошт ба саролибоси ягонаи мактабӣ ва гуфт ки ин масъала яъне хушсифат омода сохтани либоси ягонаи мактабӣ бояд ҳамеша дар мадди назар қарор дошта бошад. таваҷҷӯҳ бояд бештар ба сифати маҳсулот нигаронида шавад, гуфт холҳайдар ва умед намуд ки дар ҷамъияти саҳомии кушодаи маърифатпарвар ин масъалаҳо дар мадди назар гузошта мешаванд. дар ҷанбасти боздид аз ҷамъияти саҳомии кушодаи маърифатпарвар муовини якуми раиси вилояти суғд холҳайдар раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта изҳори боварӣ карданд ки дар ҷамъияти саҳомии кушодаи маърифатпарвар минбаъд ҳам фаъолият вобаста ба талаби рӯз роҳандозӣ хоҳад шуд. дар хотима муовини ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фотима Рофизода ба меҳмонон барои ташриф ва маслиҳатҳои судмандашон изҳори сипос кард. натиҷаи рушди иқтисодию иҷтимоии хоҷагии халқи шаҳри Панҷакент дар 6 моҳи соли 2021 ва вазифаҳо дар нимсолаи дуюм дар маҷлиси фаъолони шаҳру деҳот бо иштироки муовини раиси вилояти суғд Зайнур Азимӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. маҷлиси фаъолони шаҳри деҳоти Панҷакент ки дар толори коқи лоиқ баргузор гардид асосан як масъала натиҷаи рушди иқтисодии иҷтимоии хоҷагии халқи шаҳри Панҷакентро дар давоми 6 моҳи соли 2021 мавриди муҳокима қарор дод. маҷлисро раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ифтитоҳ намуда рӯзнома ва иштироки муовини раиси вилояти суғд Зайнур Азимиро дар маҷлис эълон дошт. баъдан аз рӯи масъалаи ягонаи рӯзнома натиҷаи рушди иқтисодии иҷтимоии хоҷагии халқи шаҳри Панҷакент дар 6 моҳи соли 2021 ва вазифаҳо дар нимсоли дуюм муовини раиси шаҳр Шавкат Бобозода маъруза намуд. баъди маъруза муовини раиси вилояти суғд Зайнур Азимӣ ва раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба маърузачӣ саволҳо дода ҷавобҳо гирифтанд. аз рӯи бурди бохти хоҷагии халқи шаҳри Панҷакент муовини раиси вилояти суғд Зайнур Азимӣ ва раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз роҳбарон дар ҳама сатҳ пурсиш ба амал оварда онҳоро барои ислоҳи камбудиҳо ва беҳтару хубтар истифода бурдани имкониятҳои мавҷуда вазифадор намуданд. таъкид шуд ки имрӯз бо тӯҳфаҳои арзанда истеқбол гирифтани ҷашни хуҷаста 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз муҳимтарин вазифа маҳсуб мешавад ва дар ин самт роҳбарони хизматчиёни давлатӣ ва ҳар як нафаре ки ободию пешрафти ватан барояш бефарқ нест набояд бетарафу тамошобин бошад. дар маҷлис прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи якум Азимзода Сарвар Бозор сухан гуфта нисбати фаъолияти нокифоҳои роҳбарону мутассисадони алоҳида эҳротҳои ҷиддӣ гирифт. дар хотимаи маҷлис муовини раиси вилояти суғд Зайнур Азимӣ ва раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ сухан гуфта аз роҳбарон даъват ба амал оварданд ки камбудиҳои ҷойдошта ҳарчи зудтар бартараф ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
با اصلاح کمبودی‌ها دستاوردهای نظر است و اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان استقبال گرفته شود. یادآور میشیم که برنامه علاهیده از مجلس نیم ساله نمایش داده می شود. برنامه را ادامه می دهیم. رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده با نبض بنیادکاری در بعضی از انشاءهای جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شناس شده به مسئولان بابت وسعت کارها دستور سپارش ها داد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان بازدید از انشاءهای جشنی نخست به بیمارخانه مکتب شهر آمده با جریان بنیادی بعضی انشاءات شناس شد و به مسئولان سپارش داد که سرعت مورد استفاده قرار دادن آنها تیزانده شود. بعدا سرعت استفاده منفرد نمودن کوچه‌های محلی نوآباد شهر مورد نظر قرار گرفت. اینجا کارمندان جمعیت سهامی از با آباد نمودن این منطقه مشغولند و کوشش به آن روانه شده است که صفت کار در مد اول گذاشته شود. ساختمان بنای نوی تولدخانه شهری انشاءات دیگری بود که با جریان کارها در آن عبدالخالق خالقزاده شناس شد و در نزد بناکاران وظیفه گذاشت که مهلت مورد استفاده قرار گرفتن بنای مذکور جدی در مد نظر قرار داشته باشد. انشاءات دیگری که ساختمانش دیده شد دروازه سرعظم است که در بنیاد آن کارها خوب ادامه دارند. اینجا هم دستور داده شد که با نظر داشت تا رفت نزدیک شدن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نبض کارها باید تیزانده شوند. ساختمان انشاءات‌های مکتب معارف از جمله بنای مسیح تشکیلات میان رقم 47 نیز از جمله بناهای مسئول شد که باید تا جشنواره 30 سالگی سپرده شود. عبدالخالق خالقزاده اینجا سپارش داد که امکانات‌ها بیشتر استفاده و سرعت کارها تیزانده شوند. همینطور بازدید رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از بعضی انشاءات‌ها دلیل به آن فکر است که نبض بنیادکاری و سازندگی در شهر دیهات پنجکent در مد نظر رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولت شهر قرار داشت و امروز هم قرار دارد. با اقدام کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکent در قسم سرحدبانی 0203 کمیته دولتی امنیت ملی بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ملاقات دایر گردید. با ادامه موضوع توجه نمایید. ملاقات کارمندان کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکent بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قسم نظامی سرحدبانی 0203 کمیته امنیت ملی برگزار گردید که آن را کماندر قسم حربی خورشید تویدیو افتتاح نمود. بعدا در نزد حاضرین مدیر شعبه تشویق و ترغیبات پورسیبای لطف‌اللهیف سخن گفته مهمانان را معرفی نمود. سپس معاون کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکent پروینه توشیوه برآمد نموده سربازان و افسران را با جشن 30 سالگی تبریک نمود. پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با اطمینان ابراز داشتند که ما به قوه‌های مسلح کشورمون اعتماد کامل داریم و میدونیم که آنها من بعد نیز استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوبمون امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم ما را همچون سپری با اعتماد حمایت میکنند. ما با باوری گفته میتوانیم که افسران و سربازان شهر پنجکent در این جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با انتظام قوی، آماده باشی دائمی، روحیه بلند وطن دوستی و صداقت به کسب با شرف مقدس خود سزاوار استقبال میگیرند. من تمام افسران و سربازان را به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک گفته به همه شما سلامتی و سربلندی و در راه حفظ وطن صاحب استقلالمان روحیه شکست ناپذیر و اراده قوی آرزو می‌نمایم. افسران و سربازان از تشریف و بازدید مهمانان از وضع بود و باش ایشان خوشنود بوده مینداری خش را چنین اظهار می‌دارند. من سرباز قطاری الف نودشو همه شما را با 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته بر شما عمری دراز و پرفیض و برکت میخواهم و تشکری زیاد به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که همیشه از ما سربازان از حالت ما خبرگیری میگیرم و میخواهم گویم که ما سربازان دلیر شجاع وطن این همه دستگیری و پشتیبانی آنها را به طرف نگذارده هیچ وقت یک خاک وطن خود را
ба ягон мухалифе намедиҳем. ба артиш оре оре меравад мард, парад афтад ба по хезад шавад мард. агар фахри падар бошад зи мардӣ, писар аз хизмати ҳарбӣ шавад мард. баъдан аз ҷониби мақомоти комиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент як қатор афсарону сарбозони қисми низомии сарҳадбонии 0203 бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотирмон сарфароз гардиданд. дар фарҷом барномаи консертӣ баҳри дилхушии афсарону сарбозони қисми низомӣ пешкаш гардид. Mayda meraqsad gule jon, mayda meraqsad gule, mayda meraqsad gule jon, mayda meraqsad gule, dar tanash kurta chakan zeba. гузориши мартаба Рамонова ва Шоҳҳусайн Солеҳов барои барномаи иттилоотии Пайгом. қалби собиқадори соҳаи мактубу маъриф сокини деҳаи ёрӣ Ҷумъаев Ашӯрбой аз тапиш бозмонд. дар маросими ҷанозаи сокини деҳаи ёрӣ собиқадори соҳаи мактабу маъриф Ашӯрбой Ҷумъаев мардуми зиёд ҷамъ омада буданд ва ин худ далел аст ки ин марди ҳалиму хоксор ҳамеша шарики ғаму шодии ҳамдеҳагон буд. дар маросими ҷаноза суханони самимӣ зиёд гуфта шуданд нисбати ин омӯзгори шинохта. инсоне ки баробари таълиму тарбияи фарзандони деҳа ҳамчунин дар вазифаҳои роҳбарӣ аз ҷумла директори мактаб, ҷойнишини раиси ҷамоат ва ғайра адои вазифа дошту хислатҳои ҳамидааш ӯро маҳбуби дилу дидаҳо гардонда буд. устод Ҷумъаев Ашӯрбой шахси поквиҷдону хоксор, меҳнатдӯсту ғамхор, аз ҳама муҳим меҳмондӯсту меҳмоннавоз буданд. хотираи неки устоди зиндаёд дар дили ҳамкасбону шогирдон, умуман онҳое ки он касро мешиносанд абадӣ хоҳад монд. ман аз номи ҳукумати шаҳри Панҷакент, шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри Панҷакент, шахсан худам ба хешу таборони устоди зиндаёд марҳум Ҷумъаев Ашӯрбой таъзия баён карда сабри ҷамил мехоҳам. инсонҳо зиёданд ки ба олами хамӯшон рахти сафар бастанашон панд аст барои дигарон. панд ба он маънӣ ки зиндагӣ бояд ана ҳамин тавр хоксорона ва пурмаънӣ бошад, яъне ки онҳо аз дида рафтаву вале абадӣ дар қалбҳои мардум ҷой мегиранд ва ҳақ ба ҷониби бузурге ки дар ин маврид фармуда: баъд аз вафот турбати мо дар замин маҷӯй, дар синаҳои мардуми ориф мазори мо. ёдатон ба хайр устоди азиз, равонатон шоду манзили вопасинатон аз нури парвардигори якто пурнур бошад. бинандагони гиромӣ, бо ҳамин барномаи иттилоотии Пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиятиву хонободиро хоҳонем хайр.